pasangi corong. Jadi dia ko masigi itaro coronge, itilo ko bola na masyarakat, o kicopo bola ni taro. Lebih 20 tawa ko rosi dia desa. Jadi ya ko mapangajian ni guru ko pasantren nang kalinga masyarakat mak guru to ko bola na. Jadi ya ro santri na tanya bango ko ro pondok namo ya ro masyarakat pak baluk kaji padangkangnya gay ko may mapasantren manang. Nah, itu kakak makanya tuh ya. Cuma dia kok ke kampung sama cai. Paganggu-ganggu tuh matiin orang kata opat atau lima lah mana lah. Kan begitu. Iya, jadi sebenarnya itu bagus, Pak. Iya, jadi mak guru. Jadi ya ustaz na uko mi pesantren sama Pak guru kita piki. Tapi nang kalinga mana masyarakat mak ukui darat na mak guru, matangango ko galunge nang kalinga makoro pe hukum na sampajange, ya roko-roko na guru mak teru. Dena na lo ustaz mak dakwah ko bola na masyarakat na sabak ko di pondok na. Kak makan jatuh ya. Yo pui di masyarakat tayan namo dicorongin ali wala sabe dia mau pada begini. Gitu kan. Jadi memang perlu pembiasaan. Iya. Tapi si salah memang iya ko anak pesantren na pura boting na pajajia ngana nang kalinga suara-suara carama makoro nang enggak biasa. Na sabak pura ni na alami. Ya mi ko tahu dia nang kana pesantren mangkali ngaci amatin rumah tanah. Aja ni je to mabela bu. Iya na rumah mak jenne ko to me matinro. Iya ko tahu ma biasa mak jenne ko me matinro. De na me matinro mata tanah ko de nak jenne.